chỉ bây lấy vết là hey William Bolte cái này kan channel là hianin bike chỉ phăng phăng te kanon tilang china với nia chon thil special đấy mấy kanon review đó na chu khovel hua pua thil lar le nghe exotica an ngay kha kanon tilang đó na ama sain William Bolte channel on n2 low n train tu chuan kan channel en kim min share chu wang chuan milo share saka milo like saka subscribe te bo kha milo ti sak tu kha som non le chewa entire the point chuan milo subscribe sak do ni chuan voinia kan review kan bi chen tu chu he thil bon lu tukhi ani nè hey hi mi zo si nga chuan hey ama saber na ni tuin kan khal chin vela kan pha ang tokin chuan he thil hi Kawasaki H2 ania mitam tak chuan in H2 le H2R kha kan siat bol china hemi hi chu Kawasaki H2 ania H2R kha chu race track tan chawa man tur ni ta road illegal ania hei hi road legal ania om je chu H2R kha chu full carbon system te thuam ania hei ai chak jok ta hei ne he ain ang lo ani ti kha siat tur ania aman po in to le fe ani hei hi H2 production mi puina an lei thei le konga an khal thei register thei ania H2R ro kha chu a lei thei mi puin ma se a register thei lo ni kan se thiam ti chon document nei thei lo heta hi chon nei thei ta chu kan soi chho zel do ni hei hi soi tong kha in sang ni so paruk model ania ei anal veng wong khup me cái po kan be sei ngai lo kan khal ve chinang ti bo kan suang to ngai lo khovel sa pa poina a boi pui em me khai ka han hum ve ta ru na ya ka han khal ko la anum le me van nei po kan in ti ya chuan Kawasaki H2 hi soi zau tai la sa kha ju ko som sawi pani dei to khang Kawasaki hi anti chuak to chu hun lai chuan in 4 cylinder hi ani lowa inline 3 chau ania 750cc ania khata tang khanin aron evolve zela sang hi som panga atang khanin heti ang hianin anon tilang ta ani kan thu china nge hey kai mem ama hi single seat ania abunga ma se a thau liana palian vak lo pon ni nai tak chuanin anin me thei viau tho mai ama hi mo a cockpit view chu heti hi ni ta tilai hen steering damper thatok tak mai olins aron manga chona fok hi KYB kaya ba company kha ani ta ai gold color ni lo a hring vet me anal khop me a fully adjustable ania ai a brake hi Brembo master cylinder manga chuan hydraulic clutch ani boka ametar hi hei TFT display ani lawa hemi hi kan soi tong khan sang ni song par model ania TFT display kha anon man ti lawa ma se digital ania en hi a har sa angren khop me hei ni sa in min chun khal phei chuan in zubi de ku ka ngai ta hen gear indicator te po oma petrol le kha ti ang kha oma launch control te riding mode sang kha aum vek boka tila hianin abay kalen ang hu hianin meter console hiwin ai tak chuan anon ti holam angreng kati mase kim ve khop mai chuan hei han en wang ula trellis frame hring vet amanga moi khop meya steel high tension steel anti kera a trellis frame hi chuan ama hi han en hen a futuristic khop meya bike dang ne hin ang lo to ka handa dun bohan H2 ti kha a hriat ngoi meya engine hi 998cc 1000 tlema double overhead cam sa 4 valve ania liquid cool 4 stroke inline 4 engine kha anita supercharger inti ko met la hian supercharger omani chuan 200 bhp ania 11000 a 200 bhp hi ron choka rang rem khop meya ama hi achaka ama kha far second tha da kang de ngal charger meni tlan film purpo angai view meya basangam kha chiwak lo ni 6 speed gearbox ania chain drive ania
kilometer per hour hi 332 in an claim hay H2R ne ha galo hriat bol thina H2R kha chu hei a hian a chak zoka track bike ania kan ti to ka hei chu hei track bike kan lo silencer po originally na oma single sided alloy ania H2R kha chu hatiang silencer po i manglo ta a i fully carbon ani hei chu hei plastic le steel ani cover hi indicator te headlight te hi omlo ni H2R kha chuanin tai chuan a om vek ta a H2R kha chuanin 400 km per hour khania hetai chuan 332 km per hour khan an claim ta hei ADC Brembo ania semi floating disc 330 mm amanga anunga hianin 250 mm disc amang boka amalampang hi 4 piston caliper ni anung lampang hi 2 piston ani thung ta a pian hi moi veng wong khop maya dol channel ABS kan ti to khamo liter som pasari alenga atengki a hianin lian thakop maya ama hi arit angrang khop maya kg sani somli dei ania arit leng long khop maya kan tluk pui chu hin min delta se thome me kha har do na headlight velte anal khop maya hey tilai hi adi single sided swing mania chain drive kan ti to khamo amasa H2 SX nen khan ai nanga alloy wheels te trellis frame te po kha chain khat ka chuan in lo mu vek to nga hai headlight te po inanga ma se hei chu H2 kha anita a chuan racetrack edition kha omle kan ti to kha a seat po hi single seat ani ngal top maya hei mi pakhat chi chuan thei thu kha ni ta a ti hianin a om hal ta single seat in tanki hi chrome ani ama hrim boy chrome ani boka in me veng wong tak ani H2 arzo khachu kg zani som paru kania chuan H2 panga hi chu kg zani som li ne a in ri lei khop maya cover carbon fiber vel zong zong nen han in ri lei view ani chuan a seat height hi jinak kan en to ang khanin ka ke paniin ka khal phave ve ta 830 mm ania inchi som thum pani he vela ni ta inches ang zong chu mo asan lampang sang lu tuk chu ni lawa ama he a compact khop maya amum abong mo buita ka ni hey H2 ti kha hriat ngoi en hian mo tuna kante sang o ari hi lawai tharo super charger o a hui sil kha a bonusin oh my god map phạc vềนี่ไม่ได้ขนาดนี้คือsuper charger reach con lít độc chiếc không mày có vẻ là bike tuber hẳn chuối chứ mày chăm đàn nó tấm giả yeah
divider an ta hian in reflector an da hei hi a lo om khop mai nuông và tìm buông rồi bằng $200 bhp chỗ hẳn chuối chứ đàn ở tăng đấy. thì khá thấy H22 khang khal kwa khep ta chiang jok pon kan on tilanga kha jong ha kan du to don yo chuan a top ngan a super charge screen en hian an ngai tha deu kan drive sakang chawo in tan signing out. Peace. Bye bye.